Imibare hari abayikunda, hari abayitinya, hari n'abayihunga. Ku rugamba ariko imibare burya bifite ubusobanuro burenze cyane amasomo yo ku ishuri. Nigera niba igitero gifite inyungu, niba ubwirinzi bushoboka, niba uzatsinda mu gihe kirekire. Mu ntambara z'iki gihe abasesenguzi ba gisirikare bavuga ko ari n'imibare igena intambara, imibare igaragaza niba igitero gihendutse kurusha uburyo bwo kukirwanya. Aho niho Iran izira. Nyuma yo gutera za misiri mu minsi ya mbere, kuri ubu yamanuye za drone zo mu bwoko bwa Shahed 136 zishobora kugura hagati y'amadolari 20 na 50 yonyine. Zirahendutse, izifite ku bwinshi kandi yiteguye kuzikoresha mu bitero bitandukanye icyarimwe. Igitangaje ni uko kuzihanura kuri ubu biri gusaba ibihugu birwana na Iran misiri zihanitse cyane zo muri system za MIAM 104 Patriot, kandi misiri imwe ishobora kugura hafi miliyoni 4 z'amadolari. Bivuze ko mu gihe Iran ishobora gutera drone imwe igura 20 by'amadolari, kuyirasa bishobora gutwara amafaranga arenga 100 cyangwa 200 z'igiciro cyayo. Byatumye yikubita ku gatuza ko bihombye, ko agafaranga kagiye gushya. Aha ariko niho Ukraine yinjiriye mu ntambara nayo. Mu myaka irenga n'irwana n'Uburusiya, Ukraine yize neza uburyo bwo kurwanya izi drone zihendutse, dore ko Iran yazihaye Abarusiya ku bwinshi. Ukraine aho gukoresha misile zihenze, abahanga bayo bakoze icyo bita interceptor drones, nazo ni drone zindi ziguruka zigakurikira izitera, zikazirasa cyangwa zikagongana mu kirere. Izo drone nshya za Ukraine zo zishobora kugura amadolari 1000 byonyine, aho kenshi ibiri munsi y'amadolari 5000, aho zishobora kurasa drone z'umwanzi ku kigero cya 90%. Mu yandi magambo, Ukraine yinjiye mu ntambara kugira ngo yoroshye imibare y'urugamba. Aho gukoresha misiri imwe ya miliyoni 4 z'amadolari kurwanya drone imwe 2020, bashobora gukoresha drone yo kwirwanaho igura 3000. Ibi bisobanura impamvu ubunararibonye bwa Ukraine buri gushakwa n'ibindi bihugu biri guhura n'ibitero bya drone. Ukraine yinjiye mu ntambara nayo, ariko siyo yonyine, ahubwo yazanye n'ibindi bihugu tugiye kugarukaho mu ntambara yakajije umurego. Deja dukuze. Intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati ya Iran n'ibihugu birwanya yakomeje gufata indi ntera mu buryo butari bwitezwe n'abantu benshi ku isi. Mu ntangiriro z'iyi ntambara, abantu benshi bayibonaga nk'intambara ishobora kuguma hagati ya Iran, Amerika na Israel, ariko ko iminsi igenda ishira niko bigenda bigaragara ko iyi ntambara ishobora guhinduka imwe mu ntambara nini zishobora guhindura politike y'isi. Ibihugu byinshi byari byagerageje kuguma ku ruhande cyangwa bigasaba ibiganiro by'amahoro, ubu byatangiye kujya mu ntambara ku buryo butaziguye cyangwa buziguye. Ibitero by'indege zitagira abapilote, misile hamwe n'ibitero byibasira ibikorwa remezo by'ingufu n'ibirindiro bya gisirikare byatangiye gukwira mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati hamwe no mu Burayi. Ibi byatumye ibindi bihugu byinjira mu ntambara bitari byarabitekereje mbere. Azerbaijan ni igihugu cyinjiye mu ntambara vuba inyuma y'igitero cy'indege zitagira abapilote cyagabwe ku butaka bwayo. Leta ya Azerbaijan yatangaje ko drone zaturutse muri Iran zagabye igitero ku gace ka Nakhchivan, aho zangije ibice by'ikibuga cy'indege ndetse zigakomeretsa abaturage bamwe. Ibi byahise bituma ubuyobozi bw'icyo gihugu butangaza ko bugiye gufata ingamba zo kwirwanaho ndetse bugatangira gutegura ibisubizo by'igisirikare. Nubwo Iran yahakanye ko ari yagabye icyo gitero, umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi wahise wiyongera. Impamvu nyamukuru ituma Azerbaijan ishobora kujya mu ntambara ni umubano wayo ukomeye na Israel hamwe n'ibihugu byo mu burengerazuba. Mu myaka itambutse, Azerbaijan yabaye imwe mu bafatanyabikorwa ba Israel mu bijyanye n'igisirikare hamwe n'ubucuruzi bw'ingufu. Ibi byatumye Iran ikeka ko igihugu cya Azerbaijan gishobora kuba cyakoreshwa nka Israel cyangwa Amerika byifashisha mu kugaba ibitero kuri Iran. Ku rundi ruhande, Azerbaijan ifite ubwoba ko ibitero bya Iran bishobora gukwira mu karere ka Caucasus bigatera umutekano muke mu karere kose. Ubwongereza nabwo bwabaye ikindi gihugu cyinjiye muri iyi ntambara mu buryo bugaragara nyuma y'igitero cyagabwe ku birindiro bya gisirikare byabwo biri ku kirwa cya Chypre. Ibitangazamakuru mpuzamahanga byatangaje ko drone zagabye igitero ku kigo cya gisirikare cya Royal Air Force Akrotiri, bikaba byarakekwaga ko byaturutse ku mitwe ishyigikiwe na Iran ya Hezbollah. Ubwongereza bwahise butangaza ko bwohereje ubwato bw'intambara bwitwa HMS Dragon bufite system za misile za Sea Viper zishobora kurasa misile nyinshi mu masegonda make kandi zikayobora izindi nyinshi cyarimwe mu rwego rwo kurinda ibitero bya drone n'amasasu ya misile. Uretse ubwo bwato bugomba kugera muri Iran mu minsi 5 kugeza kuri 7, hanoherejwe kajugujugu ebyiri za Wildcat zifite misile za Martlet zigenewe kurasa drone z'abanzi. Muri iki gihe kandi indege z'intambara za Typhoon z'Ubwongereza zirimo zirakorera ku birindiro byo muri Qatar,
ziri gukorana n'ingabo z'icyo gihugu mu kugenzura ikirere no kongera ubushobozi bwo kurinda ibirindiro by'abafatanyabikorwa mu gihe intambara zishobora gukomeza kwaguka. Ubwongereza kandi bwemereye Amerika gukoresha ibirindiro byabwo mu kugaba ibitero ku bigo bya misile bya Iran. Iki cyemezo cyahinduye cyane uburyo intambara imeze kuko cyahaye Amerika amahirwe yo gukoresha ibirindiro byo mu Burayi mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya Iran. Abasesenguzi benshi bavuga ko uruhare rw'Ubwongereza rushobora kongera imbaraga z'ibihugu birwanya Iran, cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya gisirikare n'ubushobozi bwo kurinda ibirindiro byo mu kirere. Mbere, Ubwongereza bwari bwabanje kubyanga bavuga ko butazinjira muri iyi ntambara. Ikindi gihugu cyagaragaye mu makuru ya vuba ni Ubugereki. Ubugereki nubwo atari igihugu cyari gisanzwe kivugwa cyane muri iyi ntambara, byagaragaye ko gifite inyungu zikomeye mu mutekano w'akarere ko mu nyanja ya Mediterane. Nyuma y'uko drone zitangiye kugera mu kirere cyo mu nyanja ya Mediterane, Ubugereki bwatangiye kohereza ubwato bwa gisirikare hamwe n'ubwirinzi bwo mu kirere kugira ngo burinde inzira z'ubucuruzi n'ibyambo byabwo. Ibi byibukije intambara za kera hagati y'Abagereki ndetse n'ubwami bwa Perse aribwo Iran y'ubu. Ese turaza kubona Leonidas bashya muri 300 soldats Sparte no kubiha amaso. Ubufaransa nabwo bwafashe icyemezo cyo kohereza ubwato bw'intambara bwo mu bwoko bwa French frigate Languedoc mu rwego rwo gufasha kurinda ubwikorezi bwo mu nyanja no gukumira ibitero bya misile na drone. Ubu bwato Ubufaransa bwohereje bufite systeme zigezweho zo kurasa misile zo mu bwoko bwa Astra 15 na Astra 30 zishobora kurinda umutekano w'ibindi bikoresho bya gisirikare hamwe n'amato ari mu nyanja iri hafi y'akarere k'intambara. Kohereza ubu bwato byagaragaje ko Ubufaransa nabwo bwiyemeje gufasha mu gucunga umutekano w'akarere no gukumira ko intambara yakwira mu bindi bice by'isi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ingabo z'icyo gihugu zizakora ibikorwa byo kwirwanaho gusa, ariko abasesenguzi bavuga ko kohereza ingabo bishobora gutuma Uburayi bwinjira mu ntambara ku buryo bwagutse. Mu gihe ibihugu bishya bitangiye kwinjira mu ntambara, ibintu biri ku rugamba nabyo byakomeje guhinduka ku muvuduko mwinshi. Iran ikomeje gukoresha drone nyinshi ndetse na misile mu kugaba ibitero ku birindiro bya gisirikare bya Amerika no ku bihugu bifatanya nayo. Mu minsi mike ishize yonyine, Iran yatangaje ko yarashe ibisasu byinshi byoherekeza ku birindiro bya Amerika mu bihugu bya Arabia Saudite, Bahrain na Qatar. Ubuyobozi bwa Israel bwavuze ko kuva kuri uyu mugoroba Iran yatangiye kugaba ibitero kuri Israel ikoresheje misile za balistike zitemewe. Izi misile iyo ziri mu kirere zisuka ibisasu bito byinshi bigakwira ahantu hanini. Ibi bisasu bigamije guteza akaga gadasanzwe no kwangiza abaturage benshi uko bishoboka kose. Izi misile ubusanzwe ntabwo mu masezerano mpuzamahanga zemewe gukoreshwa mu ntambara, gusa Iran yatangiye kuzikoresha. Ku rundi ruhande, Amerika na Israel nabyo byakomeje ibitero bikomeye ku butaka bwa Iran. Ibikorwa bya gisirikare byagabwe ku bigo bya misile, ku bigo bya gisirikare no ku bikorwa remezo bifitanye isano n'ingufu. Ibi bitero byangishe byinshi mu bikoresho bya gisirikare bya Iran ndetse bituma ubuyobozi bw'icyo gihugu buvuga ko buri mu ntambara yo kurengera ubusugire bwayo. Mu gihugu bishya byatangiye kwinjira mu ntambara ya Iran, hari n'andi makuru akomeye yagaragaye ku rugamba agaragaza ko intambara ishobora guhindura byinshi ku rwego mpuzamahanga. Mu minsi mike ishize, abayobozi b'ingabo za Amerika batangaje ko mu gihe kitarenze iminsi 3 indege n'amato byabo byari bimaze kurasa ku ntego zigera hafi kuri 200 imbere muri Iran. Ibi bitero byibasiye cyane ibigo bikora misile, ububiko bw'intwaro ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bifitanye isano n'ikoranabuhanga ryo mu kirere. Muri icyo gihe kandi, ingabo za Amerika zatangaje ko zari zimaze kuroha amato y'intambara ya Iran arenga 30 mu nyanja y'Ubuhinde mu gace k'ikigobe cya Perse. Ibi byatumye bamwe mu bayobozi ba Amerika batangaza ko ingabo zo mu mazi za Iran zacitse intege cyane mu minsi mike yonyine. Ku rundi ruhande, Iran yakomeje kugerageza gusubiza inyuma ibitero ikoresheje drone n'ibisasu bya misile. Mu minsi ya mbere intambara, Iran yarashe misile zirenga 500 ndetse yohereza drone zirenga 2000 mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Bimwe muri ibi bitero nk'uko twabikubwiye byibasiye ibirindiro bya Amerika hamwe n'ibikorwa remezo by'ingufu mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Gusa abayobozi ba gisirikare ba Amerika batangaje ko nyuma y'ibitero bikomeye bagabye, ubushobozi bwa Iran bwo kurasa misile bwagabanutse ku kigero cya hafi 90%. Ibi byerekana ko nubwo Iran ikomeje kurwana, imbaraga zayo za gisirikare ziri kugenda zigabanuka buhoro buhoro. N'ibi by'abanyamerika bavuze ari ukuri. Gusa ni niyo mpamvu yinjiye muri systeme nshya yo gukoresha za drone hamwe na misile zitemewe. Ikindi kintu cyatangiye kugaragara muri iyi ntambara nk'uko twatangiye tukubwira ni uruhare rudasanzwe rw'igihugu cya Ukraine. Perezida wa Ukraine yatangaje ko Amerika n'abafatanyabikorwa bayo basabye ubufasha ku gihugu cyo kugira ngo kibafashe mu kurinda ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ibitero bya drone bya Iran. Ukraine ifite uburambe bukomeye mu kurwanya drone kuko
kuko imyaka myinshi ishize imaze ihangana n'ibitero bya drone zikoreshwa mu ntambara yayo n'Uburusiya. Ibi byatumye abayobozi ba Ukraine batangaza ko biteguye kohereza inzobere ndetse n'ikoranabuhanga ryabo mu gufasha ibihugu byo mu karere kurwanya drone za Iran. Gusa Ukraine yavuze ko ubufasha bwayo buzatangwa mu gihe bitazahungabanya umutekano wayo imbere mu gihugu. Hari n'indi nkuru itavugaho cyane ariko ifite ingaruka zikomeye mu bya politike mpuzamahanga. Igihugu cya Espagne cyanze ko Amerika ikoresha ibirindiro bya gisirikare biri ku butaka bwacyo mu kugaba ibitero kuri Iran. Ibi byateje umwuka mubi hagati ya guverinoma ya Espagne na Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko ashobora gufata ingamba zikomeye z'ubucuruzi ku gihugu cya Espagne kubera icyo cyemezo. Abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora gutuma havuka amakimbirane mashya hagati y'ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika. Mu bihugu byo mu karere k'intambara abaturage batangiye guhura n'ibibazo bikomeye. Mu bice byinshi bya Iran abaturage bavuga ko bumva ibisasu buri joro kandi ko ibikorwa remezo byinshi byangiritse. Nta metero 5 ngo uri gutera utabona umusirikare. Ahantu hose abaturage bavuga ko bafite ubwoba ko intambara ishobora kumara igihe kirekire igasenya ubukungu bw'igihugu cyabo. Mu gihe intambara ikomeje kwaguka haracyari ikibazo cy'ubuyobozi bwa Iran kiri kugibwaho impaka. Nyuma y'urupfu rw'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran, abayobozi b'igihugu batangiye gushaka uzamusimbura. Ibi byatumye haba impaka nyinshi mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga ku bijyanye n'uzabayoboye Iran mu gihe cy'intambara. Iyo urebye uko ibintu byose bimeze bigaragaza ko intambara itakiri ibihugu bibiri gusa. Yatangiye nk'intambara ya Iran, Amerika na Israel ariko yamaze gukwirakwira mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati, mu Burayi hamwe no mu bindi bice by'isi. Ibihugu byinshi biri kwinjira muri intambara bitewe n'inyungu zabyo za politiki, ubukungu hamwe n'umutekano. Hari kandi n'impungenge z'uko intambara ishobora gukwira mu bindi bice by'isi. Ibihugu byatangiye kongera umutekano ku birindiro byabyo no ku ambasade zabyo mu karere. Abaturage benshi mu bihugu by'amahanga basabwe kuva mu bihugu bimwe byo mu burasirazuba bwo hagati kubera impungenge z'umutekano. Nubwo ibihugu byinshi byatangiye kwinjira muri intambara, hari abayobozi mpuzamahanga bagikomeje gusaba ibiganiro by'amahoro. Abayobozi b'ibihugu by'i Burayi bamwe bavuze ko intambara ishobora guteza ingaruka zikomeye ku isi yose n'ibidahagaritswe vuba. Gusa ikintu kimwe gihuriweho ni uko ibihugu byinshi bigenda byinjira muri iyi ntambara, ariko amahirwe yo kubona amahoro mu gihe cya vuba agenda agabanuka. Niba ibintu bikomeje kugenda gutya, iyi ntambara ishobora guhinduka imwe mu ntambara zikomeye z'igihe cyacu. Ishobora guhindura uburyo isi iteye mu bya politiki, ubukungu ndetse n'umutekano mpuzamahanga. Wowe urabyumva gute se? Twandikire muri comment ndetse unasangiza abandi aya makuru. Jye wumvaga Jado Dukuze.